Chers téléspectateurs de Jama TV, bonsoir et bienvenue dans notre émission Ɓeydodiral Guinée. Haray men salmini on mo kala ka woni men darde haray ka côté régie to ko PDG on en salmini ɓe landike ɓe huntike jan kamɓe ɓe guure maɓɓe nden onon wonɓe men darde ɓen ka on ɗon men darde o leydi aduna men landike so tawi on huntike jam mene men huntike jam alhamdulillah. Haray hande kadi en hewtika plateau Jama TV ɗo on va voir une deuxième partie de notre émission qui est un aspect culturel et on va continuer sur le spécial Ramadan. Donc ɗen mari ɗo invité jo hande kadi un compatriote guinéen vivant du Sénégal en acca yo présente o andina en kanko woni hombo. Assalamu aleykum. Waleykum salam Diadia. Min salmini on mi landike so tawi ɗon e jaam onon kadi onon e ɓeygureji mo. Haray men tolni on ka plateau Jama TV ɗo e émission Ɓeydodiral Guinée. Nam gonga ko mawɓe wiyata ko mbaale. Haray ko noon woniri haray ko min ko inde anden ko Mamadou Aliou Camara jibinande Laguine fewndo ɗo jooɗiɗo e nder leydi Sénégal précisément Dakar. Voilà joni noon haray ɗon andi ko e nder lewru suumaye ndu won ɗon haray ko adi kon taw min landike so tawi on hontike jaam onon e ɓeygure monne. Way alhamdulillah comme ɓay waray wonami e yette Keita e Massoire alhamdulillah hande kadi feƴƴi e jaam ɗum e wonde haray si hewti ka 17 heures haray no tañi reedu seeɗa ɓay on tuma kono alhamdulillah huntama e jaam awa haray toujours hande kadi e yewtay fi lewru suumaye ndun joni ko atti kon taw e yewtay ko honɗum woni farillaji lewru suumaye e fe neɗɗo hara ko tawɗo no hoori neɗɗo julɗo horuɗo haray ko honɗum woni farillaji makko tigi tigi e fe lewru suumaye ndun. D'accord ko adi kon taw haray hiɗe yaafine jama on fof hiɗe landi fof si tawino e jaam fewndo o saye ɗo eɗen tori kadi hikkaniɓe yeeso ɓe yo Allah hinno ɓe yaafo ɓayɗen suti ñande o e ñande no waɗude donc haray enen hikkitiɓe ɓawo gaɓen eɗen tori Allah o yo jaɓan en ko wonɗen horde ko ɓay Allah on tawni en hikka kadi e ndu lewru e vraiment ko welo wonanden enen luttuɓe ɓen ko fewndo o profité en enen ka torano ɗen hikkiɓe yeeso ɓen donc haray comme no yewtirɗon noon on addi toɓɓere labande tawde noon haray neɗɗo ko andi o ko feccerejo haray toujours mi yaafinoto e karamokoɓe ɓayɗe mari karamokoɓe kummaluɓe surtout ka plateau Jama TV ɗo tawayɓe ko towɓe gandal ɓuuri en voilà hara ko towɓe gandal ɓuuri en kono ɓaymo be haray no woodi kum ɓuccata seeɗa yeru ko andi kon on tigi ko wolta ko bere ko andi ko bere ko gandal mum ngal haaɗi merci beaucoup haray ko noon woniri haray farillaji suumaye on surtout neɗɗo on kay ko adi kon taw gila ka Allah on tagi mo ɗo waɗi mo neɗɗo o waɗali mo kulli comme hedditiɗin ka burure haray yo andu piiji hewɗi no farlimo waɗugol ko tawata haray mo duwa timminde neɗɗanka ko yagal makko ngal donc haray noon ɓay haray koye ndu lewru hormanteru wonɗen farillaji ɗi no heewi ɗi lintota ko min mi innayyi ɗi lintota ko par ce que neɗɗon kono waɗiri moƴƴere wo ko ɗum ɗo yela kono ɗuɗiniri wo ɗuuɗi kono on tigi ɓuccay toon merci no kono ɗuɗiri wo nafiri kono yeruɗi ɓucceten ɗin farilla ma on taw ko suumaye gogo taw ko adi ko laaɓal ngal neɗɗo no duwa laaɓude kala manin ko waɗata e ɓawto ɗum noon si tawi woni jommum laaɓaray no heddi neɗɗo taw no inna noon laaɓal si innama noon laaɓal aray piiji buy kadi no nder ɗon wona lootagol tun laɓɓina coñci ɗin na lootagol tun laɓɓina ɓanndu ndun e ɓernde ma nden a wawatande lootude waɗa juuɗe ma ɗen lootande en personne non kono a laɓɓina e ɓernde ma nden e fondoji ma ɗi wonɗa wadde ɗin kala manin ko waɗata anniyoɗa e fi Allah waɗira kadi ɗum ɗon ɓayiɗa andi pellet ko ya hettoy ka Allah ka joomi maɗa ɓay en fo en arali luttude gogo taw tagaɗo no duwa laaɓude hikkita ɗum honɗum andi himo farle en ko heewi ka suumaye ɗo ɗin kadi etoɗa timminaɗi andi ɓay hara ko sartiji ɗi wonde yewtude neɗɗo noon ala mo fayata ko gonga kono noon si tawi woni a laaɓi ay waɗi yamiraɗi ɗin andu a fokkintini ko c'est à dire ko landa ko ɗi yamiraɗi ɗon ko honɗum ɗinama taw suumaye fof no anda ko hikki ko yaltata directement ka haqqille ma ko horugol sinama tun suumaye gogo ko horugol ngol si a laaɓi normalement hiɗa duwa ako hikkude ɗon kadi horugol ngol
si a hoori ko ɗum duwa hikkude yeeso ɗon piiji buyno toon ko tawata haray neɗɗon no duwa ƴettude ɗum souvent hay so tawi na suuma e mais ɓay tun woni ko suuma e wonɗen haalde mo ɓurtu mo duwa ɗi ɓannude takko makko donc no wiya si a laaɓi a hooray si a hoori wakkiloɗa kadi e jiwlugol e janngugol surtout janngugol ngol kadi neɗɗo on e ɓay tun woni enen kal l'islam koye l'islam dina l'islam wonɗen fokke o tigi wakkilo o jannga no janngede ɓawto suumayeegoy ko goonga kono ka suumayeeɗo hebbi par ce que ko ɗon baraji ɗi multiplié voilà ko ɗon woni arri ko ɗum net ɗi multiplié te ko ɗon bonus c'est à dire ko lewru bonus ni wonande annduɓe ɓe woni ka juulugol woni ka janngugol ka janngugol hikkita ɗon honɗum ittugol sadaka ɗum kadi no farlima fewn no farlima ɓawto mum kono ka suumayeeɗo ɗuɗɗi a duwa ittude sadaka buy ko waɗɗa o haray anndu no ɗuɗanma e gite kono no c'est à dire no fanɗi baraji mum ɗi no ɗuuɗi hayso fanɗanma e gite komi falno haalde kon hayso no fanɗanma e gite ko wonɗa wadde kon kono ya anndu baraji ko heɓata e mum kon haray no ɗuuɗi neɗɗo no duwa wadde o ɗin piiji ɗo nayi taw en premiére position on aranum on o laaɓa ɗin mum ɗum ɓay wiyama ko suumaye o hoora tan mum ɗum e o juula o janga naya ɓum ɗum o itta sadaka ɗum ɗum fof no farli tagaɗon no ɗuuɗi noon kono a haray ko pas à pas wonɗe yawde donc en arto e kadi e muɗum may awa gasi kono hollirɗon noon e joni kadi ɗo toɓɓere ɗimmere nden ko yewteten fimum haray koko tawata kon hi wawa e bonnande neɗɗo suumaye makkon si tawi woni hara himo hoori d' accord par ce que wano piiji tawayɗi ɗin no dagori noon ko moƴƴinirantamo suumaye makkon haray kadi no woodi ko tawata bonnanaymo suumaye makkon si tawi woni mo hoori haray ko honɗum e honɗum o haani renade e hoore mum o tawata hin ɗum ɗo wawaymo bonnande korka makko kan way une question pertinente par ce que ɗa wawi wadde piiji goo involontairement hara kadi no goɗɗum tawa ko par ignorance ma hara en tout cas hara a tewaki e ɗa wawi bonnude hara a tewaki goɗɗum kadi hara ko teware par ce que woɓɓe no tewo kono ko ɓuri kon e si tawi woni hara ko goɗɗo marɗo hakkille wonɗo conscient ƴettanɗo hoore mum décision o humani hoore makko suumaye on hay si tawi boniraymo haray e ko involontairement quoi haray wona e sago makko par ce que ɗum ɗon fof aussi ça arrive c'est vrai d' accord on andi ɓe innayi pular no wi darnugol suudu no satti ha kono sa inni bonnendu liɓendu ɗum no yaawi goto petma ɗiɗo no wawi bonnude suudu tawata ndu darnama ko neeɓi ko ndu woni ɗum fewndo en fof mo ɓe no hittinde profita fewnɗo ɗaɓɓa moƴƴere nden mais se neɗɗo watnali haqqil kadi o bonnay ɗum e hoore no yombiri e ko honɗum woni bonnugol ngol ɓay hara e yewti c'est à dire sarti ko won tigui duwa wadde kon no toon kadi ko bonnata kon noon no ɗuuɗi lintuta kono ɓurɗi tiiɗude ɗin taw gogo oti no duwa rentagol e ñowgol neɗɗa ñowgol quoi ñowgol tagaɗo wowlugol voilà exactement wowlugol tagaɗo e nder lewru suumaye on ɗum ɗon no haɗa bonna e korka goɗɗo te ensuite tewagol passe ñaama ɗum ɗon kadi bonnay ɗum ɗon kadi bonnay suumaye o tigi te ensuite waɗugol wano zina e lewru suumaye hara ko ñalorma teɗɗan ɗum ɗon kadi bonnay suumaye ɗum woni a jombuɗo woni wana voilà exactement ɗum ɗon suɓaali ɗum ɗon fof bonnay suumaye e hikkita ɗon kadi honɗum c'est que en andi no woodi yimɓe meɗen tawata hara toujours e no gasa woode minata ko yimɓe men mais la plupart en yiya jamaji goo no ƴetta piiji ko andanɗa hoore ma ñaameteɗi ɗi moƴƴa boni kon ko harmi kon wano drogue wano beere ma cigarette donc ɗin ɗon mbuuɗi kadi ɗin ɗon mbuuɗi kadi yo on tigi anndu saayi ka utilisirta ɗin ɗon ɗin ɗon kadi duwa ka utilisede nder lewru donc ɗum ɗon kadi moƴƴa ɗum ɗon kadi gollata e suumaye ɓawto mum même duwa ka gollude kono no hakkindi par rapport et surtout lewru suumaye no par ce que ko ɗo wona profitede ko ɗo nduɗo no landi laaɓal tum par ce que ko lewru Allah ni
o yii donc no toon kadi c'est à dire laaɓal ngal neɗɗon kadi no duwa laaɓugol par ce que no woodi o yaafoto no woodi wano ka suumaye ɗo wano yiidayɓe sonnaɓe mum jemmataɓe lootaki longal donc luttira noon kadi ɗum noon kadi moƴƴa voilà ɓe hoorda ɗum noon hara ɓe lootaki longal janaba donc ɗum noon kadi wona ko haani yeru haqqille on hankum fandu kunkum ɗum noon kadi no duwa wattanede yi law tigui évita faami donc ɗum ɗum fof haray no neɗɗo no duwa rentade e wano wujjugol en jattugol en fenugol en ɗum noon fof no haɗa no moƴƴa c'est à dire moƴƴa o yii donc ɗum ɗum fof haray neɗɗo no duwa rentade e lewru suumaye o inchallah awa haray toɓɓere tammere nden kadi e ɓayɗo gandi haray yontere feƴƴiri en e nder lewru suumayen ɗum haray koye jonte ɗiɗi o wonɗen ɗo si woni ɗo ha jontere tataɓere nden haray mi sikki tun haray ha ka takko sakkitore haray ko fii muudo wona wolede fiimum joni no woɓɓe no woodi haray ɓe anda ko honno ɗum haani ittirede si tawi no woodi renseignement ji ko marɗon e femus tawi ɗo wawi hollude jama on ko honno haray ɓe haani warrude d'accord fi kala prix mum c'est pas encore fixé mais ɓay haray ɗo wowi ittude ma ɗo wowi ittande famille ji mum haray ko honno warroto d'accord ma ko honno ɓe haani warrude oui c'est vrai par ce que no woodi kadi woɓɓe no gasa ɓe hoora e lewru suumaye ha maaya ara ɓe ittata muudo hara ɓe anda ɓe duwa ittude ɗum fof no wawi wonde donc on question ɗon mi jaaboto seeɗa kono mi faalete haray ɓay tum woni karmakoɓe men ɓe no ga ɓe aray ɓe ɓeytanan e fee muɗum kono joni so tawi woni kono joni so tawi woni koko lanndi ɗon lankon min mi reway e komi woni e muɗum kon tawde haray miɗe ittude si lewru ndu yeehi ha ɗumannike mi ittay mi basoray ɗon si normalement neɗɗon si hoori ha ñande inna nden ko hande wona e taƴede c'est à dire juulugol hande wona waɗede iidi mi nana e pular no iɗe wiya iidi on juulugol ngol si hewtinde ñalande ɗon mi ɓuuri e tañƴinade mi fellitata taw kono mi ɓuuri e tañƴinade no moƴƴi ka neɗɗo on ittata muudo on avant que o yahude o juuloya iidi on donc ko honno noon c'est à dire ko honɗum o duwa ittude ma ko wano jelu o duwa ittude ko honɗum e noone e ñaameteeji o duwa ittude ka ko kaalisi o duwa ittude e ko honno kadi o ittirta ɗum noon donc so tawi woni ko a gooto ka nder famille hara ko ittugol ma muudo ka nder famille mi nana yiiɓe maaka so tawi woni tum feere heɓike an on ɗa duwa ittude kilo ɗiɗi maaro so tawi woni ko ɗum ɗon fewntanima kilo ɗiɗi maaro andi ka fulawa no woodi ko ɓenta muudore muudore no toon ɗum ɗon ɓe gollira e juuɗe ɗen ɗon e tirte fi suuma merci fi suumaye on joni noon ɗum ɗon hiɓe holli ko juuɗe maɗen ɗiɗi gollirta fi nokkugol ñaamete on waɗa e nden muudore ma o so tawi ɗum ɗon andi addante complication ko muudore nde wonɗa ƴettude nokkira muudore nde exactement waɗa muudore nden ha heewa kono wona ya ƴettugo bule nokkira maaro maago ɗuma o ma ƴetta piwugo nokkira ko soit juuɗe maɗen ɗiɗi ni exactement ma ɗum e ɗuma muudore voilà mala muudore nden tuuña ko wonɗa etude ko on faami haray min mi ɓuure tañ min on ko noon mi wowi waɗirde ko ya utilisir soit juuɗe maɗe waɗa ka muudore malla ƴetta muudore nden waɗande voilà tuuña ko wonɗa ƴettude ko ɗum kadi on tigui andara ko ñamete ko ñaami konka nder lewru suumaye ko ɗum o duwa ittude ko ɗum o duwa ittude siko maaro utilise ɗa ñaamuɗa ka nder suumaye ko ɗum ɗon duwaɗa ɗumanna voilà si tawi kala ñamete mo ñaamuɗa on ko on ɗon duwaɗa ɗuman ko on ɗon duwaɗa ettude woɓɓe kadi no waɗa mbuuɗi wawi woɓɓe kadi no waɗa mbuuɗi on andi fayda noon min mi ɗuuɗa golirgol mbuuɗi kono noon etugol ngol
ɗum ɗon ko no yewtirɗen noon c'est à dire woɓɓe noon no toon ka sengo ka etugol ɗon tigi min miɗo yiya woɓɓe no waɗa mbuuɗi ɓe ɗon ka soodude ñaameteeɗo ƴetta mbuɗɗin ɓe calcula ɗuma on par ce que haray no mesira oui no mesira ɗumanno kono mi sikki tun si tawi woni par exemple ɓay haray ko a horɗo suumaye e ñaametemo ñaamuɗa on a ettugol sifa on ñaameteɗon okkitira haray no ɓuri waɗugol mbuɗɗin par ce que ɗon ɗa anndi ko ñaamete hombo ñaamuɗa exactement ko ɗon mi woni arde hari du coup on anndi sengo ka etugol ɗon wona ya etu bara iɗa wowno ñamude bara wona ya etu maaro wi sagara wiɗa maaro dane ma ɗum inna an ko ɗum ɗon wonɗa etude muuɗo et pourtant le wona ɗum wonnoɗa ñamude ka nder suumaye siko foññe wonnoɗa ñamude ka nder suumaye normalement etu foññe jonna ɓe duwaɗa jonude ɓen siko c'est à dire kala koye annduɗa hiɗa gollirde ka nder famille ko ɗum ɗon kadi ƴettata okka c'est à dire ɗum ɗon koko maranima yeeso min min nana e mawɓe men no makan wo sa yeehi ka burure déjà a yeehi ko e nder ndungu ngu ay no woodi ka yahata tawa partie ji goo huuɗo fuɗaali hara huuɗo fuɗa et pourtant len ko ndungu kono ɗin partie ji ɗon huuɗo fuɗaali hara no soti ɗon merci donc ɗum ɗon ko ɓe hoorayɓe ha tawata hara muudo maɓɓe ɓe etali muudo donc ko korka maɓɓe kan yiltiti yahaali ha ko ɗum ari waɗi nden tumbere voilà ko ɗum ari waɗi nden tumbere ɗon min nani mawɓe no makira wana noon donc neɗɗo on ɓay noon hareɗa ko yeliɗa ko ya gollal ngal luttoya ka Allah wona yo yiltito voilà yo yaw ha yettoyo ko hani ɗo wona yo yiltito wonanama perdi donc neɗɗo no doit so hoori o eta muudo on noon kono wirɗen noon yo o tigi gollir muudore nden o gollira juuɗe makko ɗen hara o ƴettali taso e ma ɗum o n'importe quoi ma tumɓa himo andi sinama muudo o yaa ko hana hebbinede o ƴetta ɗo libar ma genne walla libar ni o inna o eti muudo yo a joomum andu haray ɗon o ɗayniti si to ko mbuuɗi waɗata hiɗa duwa si tawi woni feere ala ko no soodira e ko wonɗa e ñamude kon fiya ittu muudo on haray ɗa o duwa calculde yeru muudo ma o mbuuɗi yeru muudo ma o ɗum ɗon kadi jonna mo hanɗa jonde o ɗum ɗon kadi bona mi nanta ɓe wira noon ɗon kadi no haɗaka kono noon importance on so tawi woni a heeɓi feere etugol ngol donc haray ko ɗum ɗon ɓuuri voilà ok haray on jarama ɗon kadi donc haray ɗo kadi ko honɗum mi faala wolde fimum en fait si tawno wona sifani mi wowlatano fimum mais fi on ɗum mi faala wolirde fimum en fait ko point de vue an on mi faala jonnugol sur la vidéo qui est en train de circuler pour des scènes cinématographiques fi wano anata e safi o vidéo mo ɓe waɗi fe ka suumayeɗo e ɓay noon hiɗa anndi haray makko baaɓe buy woodi ƴettuɓe vidéo e ustasiɓe makko baaɓe hara ko towɓe gandal e wonɓe partage de vidéo mo kala jonna avis mum meeɗa anndi ko jeune ɓe wonɓe e fuɗɗade donc kono ɗo mi yawde toon tawa e maɓɓe no fuɗɗoto ka fuɗɗi ɗon par ce que fiye wawu andude o fon ko ɓe falano wadde kon fiye waw démontrude ko ɓe falano wadde kon ko ma fuɗɗoɗen ka fuɗɗode andi ka fuɗɗode mi inni deuxième partie de notre émission qui est un aspect culturel c'est vrai un aspect culturel pourquoi yimɓe ɓe no doit andude d'abord et les religions aussi sont des aspects culturels c'est vrai parce que min komi ɓuuri e faamude kon yimɓe buyno woodi ɗo waɗa ɓe affaire culture ɓe waɗa promotion de la culture et en fait ɓe waɗa événement ji culturel ji buyno toon ko ɓe watta mais mi yiyaali taw introduise ɗo religion ji ɗin e nder affaire culture o ɓe organise e noon ɗo événement culturel ji ɗumaji buy donc mi annda si c'est par ignorance ou bien haray ko fi honɗum et donc mi wawa ƴettude exemple pourquoi c'est un aspect culturel et par exemple sa ƴetti wano ɓe les gens par exemple si moi je porte le hijab et le voile et
par exemple, je fais la promotion. Oui. Promotion de quoi? Et c'est faire la promotion de la culture, mais à travers l'islam. À travers l'islam. Parce que fi on sayi ɗo goɗɗo no ɓornori non, a landotako mo si cette personne tu es musulman ou pas. Hay si tawi wana ɗum ko arata ide ma on ko hakkille ma directement wonata telle et telle personne. Tu peux identifier la personne à travers son habillement. C'est vrai. C'est vrai. A faami e joni noon min komi yi kon e on affaire vidéo maɓɓe hari ɓe wadde interprétation. Ramadan challenge wano ko yimɓe luttuɓe ɓe woni wadde kon par ce que min mi suivi no ɗum c'est pas la première fois e woɓɓe no wadde ɗum. Année passée, l'année dernière, beaucoup de jeunes hari no wadde sifa on challenge. Mi gonɗo mi innata komi yi erreur on e nder ɗuma maɓɓe on ɗon ko maniére no ɓe darorino. Par ce que kaɓe dari ɗon sa woni un porteur de message, un éducateur. Par ce que kamɓe kaɓe woni ɗon ni ko sinima ɓe watta. Bien sûr, oui. Donc c'est des porteurs de message. Oui, bien sûr. ɓe duwa ko tawata kon hiɓe wadde hara waway apportande goɗɗo hara si on tigi ndaari o waway hutorde wano honno en tant que kamɓe ɗon ɗiɗo mi anda si sont des musulmans ɓay ko noon innorta sa wondade neɗɗo a anda jikku makko a wata inude certainement c'est telle personne. Mais parce que ko affaire l'islam on ɓe wonno ɗum annorade ɓe wonde challenge mum normalement kanko tigiri mo ande e hara si goɗɗo no juulude hara ko soobe woni ko soobe woni ko ɓay ko affaire comédie ɓe woni e wadde ɓe duwaka ɓe tato noon daragol ɓe feppida jiwɓe ɗiɗo kanko gorko on hakkunde normalement kanko gorko ngo feƴƴayno yeeso ɓeya ɗiɗo wonta ɓaawo hay fii ko e challenge ɓe woni par ce que fii hon ɗum si tawi woni goɗɗo mo tawata ɗo na juulowo mamo wowa juulude mamo wowa yi'ude no juule o yii hiɓe dari noon ɗon ɓe tato ɓe fof maɓɓe hiɓe feppi e darnde hay si tawi koye challenge o woni wona e soobe mais on ɗon ƴetta yon ide ɗum inna a jaka si tawi goɗɗo no juulude haray debbo e gorko no wawi feppude ɓe juula donc ça c'est une erreur jaka si waɗirama ni wona ella ne voilà ko ɗum on ɗon o lañtoto ça c'est une erreur ça quand même c'est quelque chose à rectifier mais hunde wotere jama no wawi andude safi e anata c'est des jeunes qui sont encore au lycée, je pense. Donc, ce n'est pas des professionnels. Tawaïbe no waɗi formation et fimu donc wonɓe ekkitade. Bien sûr. Kono ɗa andi bon. Andi enen toujours quand même. En ko honɗum mi innata ɓe kamɓe jeune ɓe ko ɓe watta yeli fota. Ɓe reeno fota. Parce que andi sa waɗi ko a wowa wadde a heɓay kadi ko a wowa heɓude parce que enen toujours quand même ɓe wowi innude wo sa suɓali ka jooɗoɗa a yimmode e ñoogue c'est vrai ɗum ko haala pulo futano non kay donc ko ɓe nanoɓe pulare si tawi ɓe nani haray ɓe faami ko ɓe wolnako donc so tawi no woodi hara ko ɓeydi ton e hoore mum haray ɗon wawi ɓeydutude il n'y a pas de problème on dit on domaine ɗon surtout wano ɓen comédien ɓe ɗon déjà taw min minnata ko andaɓe ɓe anda un peu partout donc ko ɓe woni wadde kon kadi no wela jama o donc si ɓe ari noon e wadde fayere on gootum yo jama on andu ɓe waɗinta gotaw ko weli jama on fo si tawi noon goɗɗo no a andirimo waɗugol tun ko moƴƴi ñande o waɗi ko boni wo wata ƴettu directement o tigi o tewi o waɗi a rectifie mo par ce que mo o wowa wadde andi simo wowno wadde a wiyayno nono oɗo ko jikku makko ni so o waɗi juhame kono so tawi woni a andira goɗɗo piiji gon ton si o waɗi erreur tun so waɗi goɗɗum tun andu ko erreur o waɗi on faami
hara jamanu duwa non accugol ko ɗum waɗi simi inni Voilà. bon andi gonga ko ɓennata kon si ñakko ari e goɗɗo Ah, hay si a ndaari bo hay so a ndaari goɗɗo wonnayi gite maɗen no luuɓi voilà, bien voilà sûr. ko ɗum heewi ɓe Ko ɗum sina heewi ɓe. ɗum on salange on ɗuma ɗon rowane suumaye ɗumaɓe bus waɗi on ɗum on waɗi o neeɓi ko fuɗɗi circulde woɓɓe neeɓi ko fuɗɗi Voilà. wadde siga ɗum mais sa yi mais tum andi gonga ɓeya c'est juste un ça conseil oui c'est un conseil quand même mais si tawi tu woni neɗɗo on andi ƴiƴamma si no weeli woɓɓe kadi toujours profitey si tawi woni fewndo ka fo wonma kellande ɗon woɓɓe kadi ko ley ɗon faalete sorde bonnanama jaɓɓuma ngon bonnanama kelle ɗen donc an noon ko etotoɗa taw ko ɗum noon ko ya waɗi moƴƴin on tigi koyo reeno voilà e piiji goo ko ya moƴƴin taw hoore ma par ce que goɗɗo wawata fayda moƴƴingol ma da duwa taw moƴƴinde hoore ma si goɗɗo yiya si goɗɗo yii on tuma ala no sorira ɗon fii innugol on moƴƴinten non goɗɗo wawata moƴƴinde goɗɗo to den ko an taw moƴƴinta hoore ma andi ko ɗum waɗi a Socrate no wino dans son adage il avait dit il a dit que connais-toi toi-même andu hoore ma taw si tawi woni koyo goɗɗo ande sa andi hoore ma a wawi jogitade hoore ma e piiji gon ton wallahi ko goɗɗo eti wo fima gayenta on faami donc kamɓe on taw toujours ɓe yii ɗo taw ɓe andi ɗo taw ko honto ko ha honto ɓe waɗi erreur on donc taw ɓe mi ɓuure tañinade ɓe kamɓe tigi ɓe yaafinike e koɓe waɗi kon par ce que no gasa hari kamɓe kaɓe miijino koɓe woni wadde kon kaɓe miijorino ɗon fimum woɓɓe wona ɗon ƴettitiri wona ɗo yaltitiri en fait min ɗon mi sikki tun haray ko ɗum ɗon ɓe miijinoji non c'est ça même envie de faire comme les autres mais si on leur demande actuellement même aujourd'hui so landike ɓe hannde ko est ce que en réalité en âme et conscience ko yoɓe haala ngon ko sabu honɗum ɓe waɗiri ɗum on tawi ko wona interprété de ka yaasi kon e ko ɓe miijino waɗugol kon on tawi no seedi on faami donc haray kono ɓay woni tun jama on famiri surtout yiyal to ɓe yewti ɓen famiri gon sengo ɗon donc haray toujours ko ene temɓe comme no jonnirɗon noon conseil on ko ene temɓe mo beedo sa andi tun ƴiƴam maɗan no weeli fewndo on tuma eto hara géra ɗum ɗon fi no ɓeydora par ce que sa andi tun e conseil ɓe maɓen vraiment no fanɗi par ce que ɗo normalement blogueur ɓe hewɓe no duwano natude e yewta e fee muɗum mais ɓe blogueur ɓe yewtali fi on faami ɗuɗuɓe no duwa par ce que si tawi woni tun o yi ɗo ko ɓuuri kon mimmine woɓɓe ko ɓuuri kon deƴƴi fi mum et pourtant o yi ɓe accidiɓe combat on joni e wona oustage ɓeɓe moɓe voilà mimi innay ko fi hon ɗum andi par ce que oustage ɓen ko gonga noon par ce que fi hon ɗum ko ɓen no ɓuuri en towude e gandal voilà haray no woodi piiji ko ɓe andi ko tawata enen en anda min tigiri ko honɗum e en fait ko honɗum mi woliri fimo c'est juste pour apporter mon point de vue oui c'est ça même ko ɗum ɗon gonsengo ɗon no ɓe accidiri ɓe noon c'est à dire hooreɓe men on no anduɓe men ɓen hikkaniɓe yeeso fi ka gandal ɓen donc wona yo woɓɓe kadi naatu que ça soit privé ou public jokka e aggrave gol ɗum ɗum na c'est à dire nayi ɓe aggrave ɗum kadi ha bonnanaɓe carrière maɓɓe on faami nayi ɓe aggrave ɗum ha kamɓe tigui ɗum hokkaɓe be honno kulol ɓe ɗuytito e koɓe woni wadde kon non haray toujours ɓe jonnuɓe yoɓe rectifie voilà yoɓe jonnuɓe conseil ɓe rectifiaɓe koɓe woni wadde kon par ce que ɓennayi wo ko soppaki wilti andi boneteli min ko ha ɗum woni ay arde on point ɗo ɗo haray ɗen ganiga joni en daara deuxiéme partie e thème on qui est l'éducation e wano déjà d'abord onon ko waɗɗo en cas présentateur jo télé Jama TV ɗo ko a watta émission needi e jikkuji men c'est vrai kono woni voilà ça c'est l'éducation et caractère humain je pense en français donc aujourd'hui on va parler de l'éducation d'accord donc on va commencer par l'éducation parentale l'éducation parentale gande ɗon seeɗa hakkude fay ɓen e mawɓe mum ɓen là d'abord komi atoto taw wiwde komi atoto taw torade koyo Allah on okku mo be ɓiɗɗo taw ko adi kon on andi jande
jande no yowiti taw heɓugol zurriya on sa heɓi zurriya ko ɗon anduto so tawi woni ko a responsable ma so tawi woni wona responsable neɗɗo on tun kanko tun en personne o andata ko jande surtout o ala o ala he hay gotum ñuñay ko mbawa makko ala donc kanko on tun tawi wona no neɗɗo on anduɗo hoore mum wona ɗum o faalete ko adi kon koyo Allah on hokkumo be zuriya ko wawata newde saabu si a heeɓi ɓen ɗon joni a anday ko wiyete éducation kon anda ko honno ne'irta ɓen ɗon donc merci ɓen ɗon noon si a neyi ɓen ɗon andita ko ɗuuɗi no sabbiɓe ko ɗuuɗi kadi no sabbima an newɗo ɓen ɗon que ça soit koko no moƴƴi ne'irɗaɓe ma si kono boniri andita piiji ɗiɗon ɗiɗi kala no sabbima yo Allah taw noon hara koko moƴƴi kon ɓe ɓuuri heɓude jungo e sengo ma par ce que neɗɗo ala mo fayata ala mo watta ɗi erreur ji faami kono sengo ka éducation noon e ko adi kon piiji ɗin fof dogi taw ka suudu taw woni ko woni kon fof éducation de base on kaka source on taw kaka nder suudu source on kaka nder suudu iwta ɗon honto toujours ka nder suudu ton wonɗen si e yewti ka nder suudu nene no ɗon baba no ɗon kawtal no ɗon e c'est à dire ɓen ɗon fof no ɗon entourage on faami donc si iwi e ɓen ɗon hikka ɗon homɓe neniraɓe ɓen éducation c'est à dire woni ko jiwon joguiɗa woni ko cukalum joguiɗa wallahi si éducation si tawi koyo moƴƴu nene o moƴƴey donc si nene o moƴƴi tun par ce que mi haalana hunde wotere hande surtout o monde mo wonɗen ɗo ko kala c'est à dire kala immiɗo bimbi si fini tun dawi surtout babiraɓe ɓen finay tun dawa donc ko wawi accude ka suudu ko ƴewtugol téléphone on sorna ɗon dépense ji ɗi ma woɓɓe wallina ɗi ɗon mbi jemma si weeti hay findinta madan on mi yeeyi ko madan on andi no guerdata e pay koye toon yo Allah taw hara madan on no moƴƴi de si madan on feewi fay ɓen feewi si madan on boni wallahi ko ɗuuɗi bona o yafoto noon kono noon miɗe andi éducation si innama éducation mawɓe fay ɓe moƴƴi tun nene on taw hikkoto yeeso e programme ji ɗi on faami jande nden no jande nden c'est à dire ɗum ɗon taw ko dokkal jande nden a heeɓi gandal andu ko Allah hokkuma woɓɓe no naade école ma naade janngowol qur'ana ɓe ronka ɗuma heɓude ɗen haqqille ɗon haqqille jande nden voilà ɓe ronka wawde kono mais jande nde o heɓi nden ka suudu ɗum ɗon kadi ɗum ɗon c'est à dire ɗum ɗon ko mawɓen farli ɗum ɗon par ce que ɗon ha ka yaha o ɗon on ko no gasa e goɗɗum heɓoyamo y a pas de probléme ɓay piiji ɗin fof ko annduɗa donc kulli a ñamata kulli kono kulli ñamatama donc ɗum ɗon a wawata on faami donc so tawi noon woni ka suudu ton ko o tigui woni ko ala haqqil wo ko ala haqqil wallahi si tawi woni mawɓe ne'imo needi moƴƴiri woday ko hocci ka nder suudu ton woday ko yooɓi ka jamma mais jande nden ka yaasi ɗum ɗon ko dokkal Allah on faami voilà ɗon on ara ha ɗum taw awa joni on va passer encore sur l'éducation scolaire donc au niveau de l'éducation scolaire et là il y a deux parties soit l'éducation à l'école ou coranique l'éducation c'est-à-dire les deux à la fois donc ɗo hen fof ko yelotoɗen ko normalement koyo o tigui heɓuɗi fof par ce que hay nokku e mum ko boni ala woni ko qur'an on heɓuɗa donc surtout ɗon kadi ko ɗum ɗon woni ko c'est à dire première des choses on jande qur'an nden ɗum ɗon ne'ay neɗɗon c'est à dire ukkay ko ɗum andoto nadamo e ko ente kon dina l'islam ɗum ɗon kaka jande qur'ana andi l'islam o sa rewi ka qur'an ɗum ɗon kaka duɗala heɓorta wona innugol tunkari ko ko julɗo o ko ɗum non andi julɗo c'est à dire juulayɓe no ɗuuɗi min mawɓe nana makiran ɓenna juulayɓe no ɗuuɗi yo Allah taw kadi hara julɓe ɓen kadi ko noon ɗuuɗiri o yii c'est à dire kamɓe no woodi piiji ɗiɗi ɓe analyse ɓe yewti fi mum ɗon ɗukkugol tun tuyde ka leydi tawa hay ko suɓɓuri ɓuy wonde donto no moɗa
anda hay julɗuɗe anda hay fus donc haray ya andu aɗa hentoto woni ma haray andu mawɓe wallalima on faami normalement on tigi doit andude taw dina makko kan o anda ɗum ɗon no rewra Allah ɗum ɗon c'est à dire babe ma wawatama rewande Allah nene ma wawatama rewande Allah donc komo c'est à dire ko en personne on kan tun rewata Allah Allah jaɓanama ɗum ɗon kon ɗo noon ɗum ɗon heɓoto so tawi woni o tigi janggali Qur'ana ɓaya na l'école rewata janga ina a waɗa dina jamais de la vie on va parler ko woni toon ko wonɗen haalde l'école ɗum ɗon no hawlde hoore mum c'est à part kono Qur'ana on ɗum ɗon c'est à part on faami donc haray ko adi kon koye mawɓen hollo e laawi ɗin holla fayɓen laawi ɗin taw no Allah rewirte noon goɗɗo ko boni wo ko boni so tawi woni mo julde o janga no gasa ñande goo o faamay ko woni voilà merci beaucoup o faamay ko woni ka Qur'ana kon o yiltito e piiji goo o tuuba o yiltito o jokka ko moƴƴi kon donc éducation mo anndanɗa hoore ma en fof eɗen doit hittinde e muɗum non noon déjà rewa pay ko rewa mawɗo par ce que hande no woodi mawɓe hay juulugol hay julɗuɗi woɓɓe ɓe ganda je vous assure no woodi mawɓe hande tawatare si innama juulugol c'est du problème on faami ɗum ɗon noon est ce que ɗum ɗon noon c'est à dire kamɓe mbi pay ko maɓɓe te min mi innayyi monde mo ɓe wonno on tuma ɓurno wonde facile heɓugol Qur'ana e par rapport hande par ce que hande faale ɓuuri en hande mo yiɗa o woni sukaba kono ɗa andi faale ɓuuri en kono sa daari wano ɓawo ɗo kadi e hande hande liyeji kadi ka jangete no woodi ɗuɗuɗi ɓuuri ɓawo ɗo hari a yanganto gandal duuɓi ɓuuri en par exemple a yiyeno wano ɓawo ɗo woɓɓe no inna min mi naɓano jande par exemple itteɗa e région ngo naɓeɗa e région ngo ma itteɗa e par exemple Guinée addireɗa wano Sénégal ga affaire uji waɗa 9 ans 10 ans 20 ans woɓɓe hara hotali takko mawɓe mum maintenant e wano fewndo hande ɗo joni a yiyay ɗo goɗɗo no naɓe wano hunjagol Qur'ana e nder en an o innama o gayni o jippi ni o arti ka maɓɓe 2 ans o gayni o arti ka maɓɓe ɗum noon fof no wawi wonde Zambien et puis hande kadi sa daari ɗo quartier ji ɗin e nder quartier goto a yiyay no gasa ka hunjinte Qur'ana nokkeli ɗiɗi ma nokkeli tati woɓɓe ha nokkeli joyi hara no woodi oui ça existe un peu partout voilà Zambien parce que ko tomi wonno ate kono sayi mi adoriɗa di ku ko wonno jande wonnode encadrano jogino jande joganode ɓawo ɗo nden e maniére no wona jangirede noon hande no seedi min mi anda à 100% ko feƴƴuno kon kono mi sifanama enen kadi en sifana par ce que naye tan goto e men woni mais kono ɗa andi yimɓe ɓen sifoto voilà joni noon ko par rapport surtout e ɓe mawɓe wedditinoɓe on tuma ha hewti ka wonde hewde ɗon andi ko ɗo wonde no woodi c'est à dire no yewtiɗen noon taw mawɓe hande ha juulgol ngol c'est du probléme sattani woɓɓe joni noon on andi so tawi nugo yoɓe feƴƴu yesso ɓe wa exactement e hinole normalement so tawi ardi ɗon dina noon landaki goye o ko pay ko o ko mawɗo ko gaynowo on dina on ko ɗum landi kono si tawi enen ka needi men sino jooɗa ɗo mawɗo no ɗon toujours enen hikkinayi mo yeeso joni tan mo teddungal ngal joni tan mo teddungal ngal joni noon yo Allah taw hara ko onon on tu woni ɗon so tawi woni janano ɗum tawata hara ko c'est à dire weldiɓe ma c'est à dire janamɓe wiire noon hara ko hoɓɓe ɓe anda an kadi le no gasa hara anda ɓen ɗon noon innama yo hikko yeeso woɓɓe ɓe gayne tum hikko yeeso ɓe nano teddungal waɗi ɗo ɓe yahano yeeso yaha ha e hakkude waɗa gak ta feƴƴotako kombo wonde hersa kam kamɓe tawde dengi voilà ɓe fof ɓe hersay on faami joni noon kamɓe noon ko wano on tuma ko ko saabu honɗum waɗi ha si ɓe welsidi on tuma par ce que nangue yaltugue ɓe ko guel lilante joni noon woni yaasi hande on comme no wirɗon no nanen yaasi hande on jande nde woni c'est à dire ɗum no woni ouvert dammal ngal no uditi no hoyi ha feƴƴiti hande ko ɓen mawɓe duwano profitude par ce que jande rewa pay ko rewa mawɗo ko ɓe duwa profitude hay so tawi woni ɓe andata fof e no ɓe faalirano no ma no ɓe c'est à dire no ɓe yirata koreɓe maɓɓe mais ɓe etotono voilà ɓe etotono ɓe hawkato ko ente hersa par ce que jande a hersanta ɗum noon
hawka ɗum ɗon to ɓaɗoɗa par ce que hande payko no wodi payko no wirɗen no hunƴiɓe qur'ana en nan hara ɓe hunƴike qur'ana haqqille no weeli te stratégie wona ɗo yaarede no téléphone ji men ɗo siɗa faala koye ɗi janggata merci beaucoup stratégie no wona jangguirede noon wallahi wona ko satti hande kala mawɗo mo andanɗa hoorema no faala heɓude ɓeydude yeru ko jogui kon no wonanimo facile ɓeydutugol donc mi yiltito mi yewta e fi o génération actuelle génération d' aujourd'hui jande nden no janguede yo taw noon kadi haare ɗe hutorde kadi goy on andi par ce que na janngugol ngol gol kadi on andi ko yo taw hara on tigui wawa e hutorde aha bullal kaka baggal seeɓata so tawi woni a janggi ko jangiranɗa ko fi ya wonu mawɗo ko ya wonu lonto ka galle normalement ɗa doit ekkitade mbaldi bondi law anda si jama on famirayno yewtere nde voilà donc jama ono c' est à dire goɗɗo mo doit ekkitade piiji gon toon makko ba yagal ɗa doit ekkitade ɗum fewdo ka wawuɗa ɗon fewdo ka fof ɗaɓɓuma ɗon ko fewno ɗon ettoɗa makko ba yagal ngal timma e ma surtout a heeɓi ko timminma makko ba yagal ngal kon a heeɓi gandal ngal wata a wi donc ɓaymi mi heeɓi gandal hande miɗa andi lawol tubirgol yaltugol heña mais fewon ɗo mi bonay mi waɗa ni andu par ce que pay ko yagal luttata woɓɓe hayno luttude ka reedu yumma mum donc haray wona jande nden tun innugol hunƴigue qur'ana ma janggi deftere nden firi taranama metelol woni ceerno no yo yimɓe ɓen andutu jande nden ko gonga no yo jangge kono noon kadi yo appliqué théorie et pratique c' est à dire on tigui hutora on faami ko ɗum waɗi haray déjà o émission mon ɗo c' est du donner et recevoir est ce que on faami c' est du donner et recevoir ɗo no woodi ko yaltata ɗo no woodi ko jama on kadi apportata ga par ce que piiji buy no yalta ko tawata hara hande ala ko yewtete en dehors de la famille en dehors de la société kala ko yewta hande andu tun exemple mum naka yaasi ɗo a yalta e tun hawra e mum ɗo donc haray génération on wona yen innu enen ɓay ko fewdo men kaalisi no heɓade ko watte nga jiifa otoje cecce no woodi ɗodi woɓɓe janggoɓe qur'ana wallahi a yalta e ɗowta hay waɓutu on accutugol waɓu on no piiji ɗin juula waɓutu on c' est des probléme tata noon hara noon hiɓe janggi qur'ana hunƴi mais haray ɓe kawto maɓɓe on faami donc haray jama on no dowa wattande yilla e on éducation non watna yilla e on partie ɗon surtout voilà oui joni on va voir la dernière partie de l'éducation qui est l'éducation de la vie pourquoi l'éducation de la vie parce que ɗa andi nediji goo no woodi e hara ɗin ɗon kaka yaasi heɓataɗe hara wona mawɓe ma ɓe jonnumaɗe wona ka l'école heɓuɗaɗe e hara ko sa yaltika ma ɗum ɗon kadi ɓeyditanama par ce que souvent enen innay quand même innay hayliɗo no ɓuuri jangguɗo c'est vrai donc ko honno expliquer ɗon ɗum non c'est vrai par ce que on andi e no woodi ɓe mawɓe mum neyi no woodi kadi noon newɓe hoore mum kono waɗa simi wi ɗum no woodi ɓe mawɓe mum existe hara mawɓe makko ɓen no wuuri ɓe ne'amo heɓa ko ɗaɓɓete kon fof e nder needi ndi mais no woodi woɓɓe tawata hara mawɓe mum fewno mawnata mawɓe mum ala ɓe exista tawa kadi ɓe heɓaali ɓuttu ka famille makko tawata ko vraiment si tawi ko yo heɓu ɓuttu ko be o yalta on ne o ya hoore makko kono o heɓa kadi le needi moƴƴiri kono woni heɓoygol hono yawgol ne o ya hoore mum ndi ko a yaltay hannde no wona woni rew ɓayɗa anndi ka yaltuɗa ɗon vraiment ɓuttu alananoma toon te hiɗa anndi ko honno muññorɗa ha yaltuɗa toon a waɗali bononda toon hay fus ella a waɗali nder toon ka yahuɗa wo yeru kunkum ɗoftinoɗa ɗon a waɗali ella ka iwɗa ɗon yeru wo no gollitirɗa kun ɗon ka yahuɗa ɗon ko ɗum kadi yadata e ka yawɗa toon merci on faami haray ko kun ɗo wonma sécurise ude kun ittorɗa kam mon addorɗa ko kun sécurise ma ha mawna e nder ɗum c' est à dire si a jogui kun ɗon tun a heɓaynene baba ka yaasi par ce que no anda ɓay tun a yawanoki ɓe wonnoɓe ma yennude to ɓe wonnoɓe ma ɓittinande to a yawanoki ɓe a ari ɗo a andale ɗo hay goto a anda hay goto c' est à dire hay inde goɗɗo anda hay haala kan a wawata mais saabu konko ɗoftiɗa toon a golliri nden ɗoftare ɗon
a heɓay tun ko c'est à dire hay ɓuri en fait ka yaaruɗa wo a heɓay ɓe famodira heɓay ɓe famodira wawa sika kama wonɗa on faami ko ɗum ɓen ɗo woni newɓe hoore mum ɓen par ce que woɓɓe kadi no wawi yaade boniraɓe exactement wona kasara tunge ɗo mais woɓɓe kadi no wawi yaade tigi tigi o woniraɓe aafiya oui ɗum noon fof noon no wona surtout ka daƴƴere ka iwgol ngol ka galle makko ka galle mawɓe makko ɓen si a iwi toon fof fuɗɗode nde gandi fof ko voilà sa iwri toon e miijogo ngon miijo ɗon a iɗa andi ko iwruɗa toon ko bonnoygol wallahi ko ngol miijo ɗon jogotoɗa ha ka yawɗa wawi sa ɗa wawi heɓude ɗo nene e baba tawa hara fondement ngon sa heeɓi jawdi ma ɗum voilà yilta watta heɓa ɗuma on faami par ce que fof no wona mais toujours newɓe ta ko wonde yewde ɗo kon fi neeɓe hoore mum ka yaasi ma ɓe Allah on okki chance yeehi yiili gindi ɓayɗen suti hande woɓɓe no mayde hay ka hoore laawi woɓɓe no mayde ka ndiyan saabu yaltugol ɗaɓɓere on faami c'est à dire ɗum no ƴoynayi ko jande molanade woni ɗon yaltugol c'est à dire ko haala jana woni ɗon gogo a acci mawɓe ma ɓiyerɓe mawɓe mum woodi ɓe a acci mawɗo ma ka suudu nene baba fof no wuuri yaha ɗaɓɓere e nder ɗum ɓe adanama information wondema yummam on tigui o fatike ma babe makko fatike ɗon taw ko ini leçon ko leçon go heɓata ɗon par ce que hankadi a accuno ɓe wuuri hankadi a hoota tawaɓe exista est ce que on faami ɗum noon taw no wawma jonde leçon ensuite an ka wonɗa ɗon a ari nene baba ma accuno ɓe toon ɓe jonnoye information wondema an ka arɗa ɗaɓɓere ɗon a lutti toon andi ɗum noon kadi jonnay heɗitiɓe ɓe wuuruɓe heɗitiɓe wuurugol ɓe jonnay ɓe ini leçon kamɓe kadi est ce que on faami donc fof noyde ko vice versa joni noon pour que evutugol ɗum noon fof neɗɗo yo gomu tum an ko yaltuɗa décision ma ko ɗaɓɓere vraiment ɗaɓɓere ma nde gaɗa andi ko no dagori i a wujjata a jeenata a jattata kansata goɗɗo donc koko laaɓi pos wonɗa ɗaɓɓude donc ko wiya a yalti ɗaɓɓere yo Allah taw noon harat ko ɗum ɗon jamma heeɓi woɓɓe no yalta tawata hara ko heɓagol woni wadde par ce que ɗaɓɓere no heewi façon woɓɓe ara e ɗaɓɓere tawa no selli wa on tuma no selli e haqqil fimata drogue yarata beere waɗata piiji gono toon mais au fur et à mesure localité kaɓe woni ɗon on ɗon sansaɓe ɗi fof ko ɓennata ko c'est le lieu qui éduque l'homme c'est le lieu qui éduque l'homme vraiment par ce que ɓeɗa wawi arde ko ɗum waɗi ɓe innata si a ari e nokkure e a suɓay ko an e homɓe ƴawrata joldi ɓay gonko nte kon e goto gaynata ko gonga sa yalti toujours ara heɓay weldiɓe mais suɓa tum ɓe weldotoɗa ɓen ɓe waɗidata programme ji ma ɓen saabu sa suuɓi ɗum ɗon andu haray ko gurdam hummakon ɗo wonɗa c'est à dire ko a ɗuɗata ɗo heɓude probléme merci a ɗuɗata heɓude probléme par ce que goɗɗo kay so tawi woni tun souvent no heewi probléme kaw yaari ko hay andu gurdam humma ko juutata gurdam ko juutata di coup ara a heɓoye sattede tawata a yaltata e mayre donc haray neɗɗo on doit évutude ɗum ɗon e haka yaha o haka yaha no inna wondema e yaasi hannde on surtout gorko e debbo fof no hannde no ɗaɓɓude woɓɓe no yaltude tawa ko sonnaɓe mais hara ɓe jombaka hiɓe yalti ɗaɓɓere ɓen kadi no woodi donc ɗum ɗum fof ko waaju wonande mawɓe ɓen par ce que kamɓe wawata gérde ɗum fof tawi on tigui jaaɓu accutugol ɓiɗɗo mum sonnajo surtout tawa jombaka fi ɗaɓɓere woɓɓe ɓe yahay yalta kanko tun o ennamo yalta voilà woɓɓe ɓe yahay tawa koɓe won ɗaɓɓoyde kon woɓɓe ko won ɗaɓɓoyde kon tawata hara déjà si mawɓe hanano ñama ndin jawdi ndi woni heɓude ɗon di kuno wondi ɗaɓɓirde noon kono harmire wondi ɗaɓɓirde donc ɗum ɗon wonti doit évutude par ce que mi dartinda e hoore an so tawi woni ɓaymi mi yiiɗi mi heeɓi ɗum yimɓe ɗiɗo e sonnaɓe ɗiɗo joni ɓe woni sonnaɓe par ce que ɓe jombama joni heureusement ɗum ɗon miɗe weltani Allah gon sengo ɗon ɓe mi conseille tawata ko wonnoɓe ɗo ɓe mi conseille tawata hari koɓe fuɗɗino yarde toon tawi c'est extraordinaire tawi c'est extraordinaire tawi wona lawol ngol ɓe hani yarde mum mais heureusement Allah hokkimi chance mi wawi contournude ɓe
e nder yewtere E nder- wonde ɓe exactement. wawi yiltade e ko ɓe woni ko bien sûr ko jaajiraɓe an kono mi blessali ɓe e nder yewtere nden ha mi convaincu ɓe mais alhamdoulillahi hande hiɓe dina paari ɓe barke Allah e ɗum donc neɗɗo on toujours si a yalti ta añu kadi waajede paykuge mawɗo c' est à dire mawɓe ina o feere ko sari paykuge mawɗo imminay on faami donc wona fi o ko jaaja am ma o ko koto an ma o ko miñan an o waajorta lamdiron a kadi andi paykun kadi no wawi Donc. yiwde ko tawata makko bayi aade Oui, c'est ɗum vrai. kadi no wawi wonde ko voilà c' est ça haray ɗum noon mo ɓe no duwa wattande yilla e jande nden ka yaasi nde moƴƴi ara a naata l'école a naata ɗumanna c' est à dire sa yalti tun a yiya réalité wonɗo ka terrain on tawata hara ƴoyre nde heɓuɗa yiida nden yaada e ko l'école voilà ƴoyre nde heɓata nden ka wonɗa ɗon ata e a heɓatano nden ka classe hay komo ka classe si ari ɗo fi contournegol ma ata ƴoyre nde joguiɗa nden ata an ɗum koye bobo e ma ko woni yaade ɗo gaƴe tum fama en nayi mimi yanggodi e ɗum mais yanggike aduna ko ɗum nanta mawɓe nde namene mais yanggodi e aduna donc siga ɗin noon o yi naho mawɗo Allah nagore voilà kono ɓe yanggodi andu noɓe famo explication maɓɓe on haray ɗum ɗon fof no nder toon donc neɗɗo o e jande ɓaworde kan no moƴƴi ha yo taw ɗum noon hara sa yeehi ko français no wino to wo déracine ma e aracine ma a yeehi wona ya déracine o de ko wona ya yahu tawata ko gonga localité on ko changement o ko changement kono nedi ndi ittoɗa ka mon ndi ɗum ɗon eto sa hewti tun ka damal ɓe yirama goɗɗum e mayri e ndinnedi ɗon tawatara hay sa yeggiti e naafo yaltina gokkoy go ɓenna e kaari de he mi sikkuno wona fi o neeɓi koye kono alhamdoulillahi ko jonnoɗe mo ko himo joguiɗe ko ɗum waɗi si tawi ginnayi neɗɗo e tagaɗo no hani andude histoire mum on voilà no hani andude ko honto par ce que ko ɗum ɗon woni identité makko bien sûr bien sûr neɗɗo si a andali identité ma on a andali e tigi tigi yimoɓe gaynino yimɓude wosi neɗɗo sa andali ko honto iwɗa e ɓe sikka anda e ko honto fewruɗa a andata karan voilà majje donc gore haray ɗum ɗon on tigi no wawi wattande yille fota e muɗum c'est vrai e haray tigi tigi on leero joni gayni yonde haray mi weltanike on ko noti ɗon nodda ɗum vraiment gonga koyente ko onon ɓuura weltande du coup taw min mi yewtay ɗo ɓeytay ɗo honɗum ko goo ko encourage gol on du coup émission o gonga wela fi kono noon c'est à dire ko wona yewtede ko so woni no mari importance haray toujours woodoye accitanɓe haqqille muɗum par ce que ko woni nder toon ko ma ko version toɓɓe ɗe adduɗon ɗo ɗe c'est vraiment mi wawatade explique de min en personne kono ko toɓɓe toujours ɓe minata on mise en garde par ce que ɗeɗo kala mo posano ɗum ɗo wooday ko aboutisi buy ko addani on kay buy e nder muɗum haray vraiment ko e weltanto jama on accutoɓe kañum kadi programme ji mum ɗin woni en e sivugol fewdo o sahay ɗo haray toujours ko en goto inchallah yo taw hara yette baɓɓe ma yette keytaɓe ɓen kadi ɓe heblani fi ɓaylan jemma peetu ko ñamugol minen nde min ɗantako min en personne mi ɗantako jemma peetu mi ñamay ha ko noɓe inni salatu hayru mara on tuma kono mi sikki o wetorta ko ñamuɗon jemma ɗon mi wetorta min huntoto kadi noon law ñamude ha nangue sonata bafal min huntoto kadi noon law min gattoto e salli awa to aray vraiment o weltanama awa haari kaka émission men ɓeydodiral guiné en haray télé ka régie to ko PDG on haray e weltanike ɓe kamɓe ɗowti en ha réalise ɗen émission ɗo haray onon kadi accituɓe golleji mon e nder ronkere yol suumaye haray wano siga yette ɓe yaye min o mi ala wolde par ce que andi yette baɓe ko bureau an donc koɗo cousé ɓe aɓe mi accanta ɓen ɗon on huulu haray ɓe yari boyri ha landike o taw si boyri ndi sunnali on donc haray mi weltanike o fof moɗon mo kala ka woni men e darirde donc haray on jarama ɗe BBC Allah jaaɓi